سلاف وريزو هيفين دما خوش دقل برنامج كورتفيزيون جدنجي أمريكا لواشنطن بين النهجة دمباش ارتشا تركيا دز بأوبراسيونه كي دي جي PKK دكا ده هريما كردستان عراق ده هفدمي سردانا سروك عراق برهم صالح جبو تركيا وجيفينا دقل سروك كومار رجب طيب أردوغان وهروسا بشتي دما كرد جي هلالينا تجريدا لسر ربري PKK عبدالله أوجلان قالوا بفي اوبراسيوني اردوغان چه دخوازه مع افسيار ارستي عادل زوزاني اندامي بري برلماني تركيا كر ام دزانین دانستاندن دیپلماتیکین کو هتان ها هم به ایران را هم به عراق را طیبه به عراق را دانستاندن کو دنا 20 سالن داوی ده هاتنه کرن دما چارچوبا وان دانستاندن اگر به تنه آبوری و دانستاندن آبوری بن برایدارن کرد این عراق را دانستاندن چینابه و دمه یکیش سیاست مدارن شیعانجی سنه عراقتن بخویاندن و دانستاندن به چرچوه داده کرن لیه دما سیاست مداره که بناستانه و یا کرد و کردستانی ناو ده هبه تکلین کلورت تینه دانین بتنه ناو چرچوه دانستاندن آبوری دا نایانی نرخاندن بگمانی آداویجی ممکنه که دوی چارچوه دا بشیرو کرن لوما که هم همو دزانن برز در هم صالح بری که ببستر و کمار عراقی سیاست مداره که کرده و دیکلیاوی گل پسکره که کردستانه جی تم هیا و نای انکار کرن جی در شرط و مرجن وی رنگی دا دما سردانه که و سال ترکیه به چکرن و ده پیوان سردانان دا جی اگر هنک دانستاندن جدایین سیاسی لترکیه درکبن هولی و گاوه ممکنه که شیروه که ارینی جبو پرساوه درکبه هولی ليتشما تركيا دز بأوبراسيون لشكري دي جي PKK دي عراق دكا هفدمي سردانا سركمار عراقي لگوری من دو پیامم به اپراسیون هنه یک 23 حزیران لترکیه هلبجارتنه که گرین که استانبول هلبجارتن استانبول این شهرداریت نو کرن جبونا هنده جی فرق نابر اقتدار و مخالفت در استانبول پر هندکن و رای کردان دوی چارچوبه دا پر گرینگن اپراسیون دوی چارچوبه دا هاتنه داین دنا با خدا هم پیامه که ده کرده که دخوازه پرسکره که کرده لکر ترکیه دنا شرط و مرجن دموکراتیک دا بره چاره سرکرین و هنه که جناسنامه وایان متدین یا اسلامی هی دخوازن پیامه که بدنوان یعنی ام کردین کو ایرو که لهمبری دولت به ربازن چکتارش تکوشین دن اما اوه که محاطب بو قبول نکن جبون هندشی دو جوان ام وی جبو خواه که محاطب قبول بکن و نقطه دا پشتراز بون بسون جی استانبول پشگیریه بدن پیام دویمی جاوه که رای گشتی ترکیه دوی دمه دا پر حساس هم ده چارچوه هلبجاتنا دا و هم جی دانستاندن گل کردان دا هنک آلین که حساسیت وای نجات پرستی هینجی دخوازم پیام کجی بدن وان باشا كيكي عادل يعني انت بحسي مثلا هالبجاتن اسطنبولي كركوي جارك دي بين كرن اردوغان لفاند ما هي هرتشي دي كجبوكو مسوغر بك اوي اك بارتي هالبجاتن ببا بنمونه قال لك سان وصل شرو فادي كركو مثلا هلانينا تجديدا لسر برز اوجلان ريبري قرتي PKK دي زندان دا دوي چارچوبه دابو اف لايك لان دوي يعني غازندا ج اردوغان و ج اك بارتي هي اقتداري هي لتركيا چارەسەریەک درست بە وان کەسێن دگرەوێدا ناکە پشتی و گرەڤژی بداوی ئیناین بۆ نمونە وان نابێت گەلک شوانە نەخۆشن نابن خەستا
بگمان دانستاندن کن حال ایمرالی به برز اجران رجال دن هاتنه دست فکرن و سردان پارێزەرێن ویەن کو دچنوتین انجام که وی تکوشینه انجام وی تکوشینه در روش درکتولی لی اگر بتنه ام دانستاندن کو ایرو کل ایمرالی دین کرن وکی پۆلیتیکایە کە ji bo hilbijartinên 23 Hezîranê Îstanbulê binirxînin wê demê jî em nihexî têkoşîna van insanên ku di zindanan da bedeleka giran dayî û bi mehane di greva birçîbûnê de nedik. Divê wekî hamleyeke textîkî ya li hemberî Kurda bi vî rengî neyê nirxandin û Kurd jî siyasetê bu sal erzan li Tirkiyeyê naxwîne. Eger ne hemleyek tektikî be çima wê operasyona di Iraqê da bike li dijî Kurdan dijî PKK û çima çavê xwe nade wan kesên ku greva xwe bi dawî înayin û nihêşta di zîndana de ne rewşa wan e tenduristî xirab e. Yani diyar e Kurd bizanin ku ev tektik e li dijiyan yan bi ser wan re têkirin. Bêguman têkoşerên ku îroket zindanan da û tenduristiya wan ne baş û nayên tedavî kirin problemeke mezin e û mijara rexneyê ye li hemberî têkiliyên dewletê. Ev divê bin çekmeyde. Lê noxteyeke din jî heye esasê wê di wê çarçoveda li gorî min divê em mesele bên nirxandin. Danûstandinê Kurda yên bi dewletê ra li Tirkiyê qedîm da li ser esasekî baş nehatine nirxandin. Yani xîmê wa baş nehatiye danandinê ba danûstandina. Lê îroke li aliyekî berxwedan dewam dike, li aliyekî jî müzakere wê berdewam bike. Di karektera pêvajoyên müzakereyan de jî ev tişta tim heye li derê din ê dinyayê jî wisa dike. Li aliyekî têkoşîn dimeşe, li aliyekî jî danûstandin berdewam dike heya ku digihêje armancekî. Li vir divê li ser esasê baweriyê em hereket nekin. Yani bi tenê baweriya xwe pê bînin ku ev tişta wê wisa biçe encam bigire ew encamekê nade destê me. Hemin noxteyeke tedbîrên xwe wê bigirin, diwarê siyasî da tedbîrên xwe wê bigirin û hemin aliyekî ji danûstandinên xwe yên siyasî jî wê berdewam bikin. Çünkü ji bilî rêbazên siyasî, ji bilî rêbazên demokratîk ne li Tirkiyeyê ne jî li Rojhilata Navîn riyeke din ya ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdê li gorî dîtina min nîne. Lê divê wekû tu dibêjî ku divê xebata xwe jî ew bidomînin digel ku eger hewlên danûstandinan jî hebe. Belê Birêz Adil Zozanî endamê berê Parlemanê Tirkiyeyê HDP em gelekî spasiyet dikin. Gelek spas xweş serçavan. سیاستمدارن أوروبی لی بروکسل کمبون داکو انجامن هلبجارتنا یکیتیا أوروبی گوتو بیج بکن و هر وصال لسر کاندیدان باغون کو بریارا شونا و سروک کمیسیونا أوروبی بگره. زانیارین زیدتر دوی راپورتی دا. پشتی سرکفتنا بیوینه ده هلبجارتنین یکتیا اوروپا دا جگری سروک وزیر ایتالیا ماتیو سالوینی ریبر کومالا رازدگران گوت سرکفتنا پارتیان رازدگرین نتوا پرست لولاتن اندامن سرکین یکتیا اوروپا نیشان لسر گوهرینا دناف کومالا 28 ولاتان دا. نبتن ایتالیا یکمه ده یکتی اروپا دا لی ماریان لوپان یکمه لفرانسا و لبریتانیا نیگل فراج یکمه به وی چنده ایتالیا فرانسا و انگلترا یکمن و اول نشانه که اروپا ده تگوارتن شیردوانه بری کوچ کاسپی ستیون بنن اوینها کاری لأوروپا دکت همان پیش بینی هبون. بزاول هف اینان ای اوروپا هر دم بردواما و ریل نایت گرتن. ایدی تو سروک کمیسیون اوروپا لبروکسل جان کلود و کسی نوکوی نابینی. هف اینانا نوج انجامات گهشتنا خلق اوروپایا.
لی روش وها جالی گای فرهوفشتات ریبر هپیمانیا دموکراتین لیبرال لپرلمان اوروپا وها نایت دیتن. سرکفتنا مزن یا لیبرالان رنگ لایوارا هلبجارتنان دا خویانت کرد. لیمه پرانیا کرسیان به دست خست. پتر جه 40 کرسیان. ام دبینه کمالا هر مزن او رنگ بگیت 110 کرسیان لچن روژن بید. پشگیری خلکی لگور هفسنگیا هزایه ده پرلمان اروپای نودا. جاوره دیتکرین دستکفتین پارتین کسک و لیبرالین اوروپا دابشبونه که زیده تر دناف پرلمانی دا پیدا بکد. ریبرین وان پارتیان دبیجن دنگداران دیار کرن که پرسین سرکه گوهرینا جینگه و آرامیا اوروپا دوار آبوری دایه. اف پرسه مجارین سرکین اندامین پرلمانین ایکتیا اوروپایه لدما 5 سالین بید. و ده باندوره لسر هلبجاتنا سروک کینی بو کمیسیون اوروپا لشینا جان کلاود بکد. اگر پرسین سرکه گریدایی بگوهرین جنگه و آبوریا بهز اولهی و بروانی و کوچبران ببه او ده کار سرکه یم 5 سالین بید به. از باور دکم پنگاوال دیفرا ده بو دیار کرنا کسش هجیبه. ریبرین اوروپا پشتی هلبجارتنان دست به دانستاندنان کرن بو دیار کرنا ریبرین نیین ایکتیا اوروپا و آرمانج دست نشان کرنا جنان بو نیوه کوان پوستایه. 28 ولاتین اندام لیکتیا اوروپا دا حول دادن ریبرین نی بو اوروپا بودم 5 سالین بین دیار بکن. شیردوان آلمانیا انگیلا مرکل ناراضی بونا خود دیجی هلویست فرانسا دیار کرد پشتی سروک فرانسا امانوئل ماکرون بربجار آلمانیا بو پست کمیسیونی رد کری. جاوره دیتا کرن سروک جوات اوروپا دانالد توسک و سروک بانکا ناوندیا اوروپا ماریو دراخی و نونر یکتیا اوروپا بو سیاست در و فدریکا موگورینی بین گوهارتن. هلبجارتنین یکتیا اوروپا و پرلمان که پر ناکوک پیدا بکد پشتی دستکفتین پارتیان لیبرال اوین پشگیریا اوروپا یکا یکگرتی دکن دگل نتوا پرست و رازگرین تونتره که ریکفتن لسر برنامه که کاری حبش بو 5 سالین بید زور زحمت دکه. ده امریکا جی کنفرانسی نهشتنا چکان لی جنیفا درکت جبو نشاندانا نرازیبونی لهم برسلوکاتیا بگر یا ونزوئلا دوی فرما نتوین یگرتی دا. کارودستین امریکی دی بیجن پیامی امریکا گشت و زلال بو. رژیما نیکولاس مادورا نروایا. Dema balyoz Venezuela'yı nuneri hükümeta Nicolas Maduro le Cenevre de konferansa beçek kırne yani teveyin yekbuyi de veki serokedem ki çu serkursiye balyoz Amerika'ya Robert Wood ji konferanse derket u banga boykot kırne kır. Dve ku anaha nunerek serokidemki یه هوانگوهای دول سروی کرسیه رونشت بابا و ام هیوی دیکین که دیده مگنیزیک دا اوینونره که هوانگوهای دول سروی کرسیه رونه جبر که رژیما بره رژیما نیکولاس مادورو براستی مریه او ناخوازه و یکی قبول بکه Amerika u penci devletinden Guaido veki seroke meşru u demki ye Venezuela'ya danasın. Le Maduro hemu kırdariyen devleti kontrol dike, xwediye pişvaniya fermandarên artêşeyê û Rusya, Küba, İran û Çîn piştgiriya wî dikin. Viola las reglas de procedimiento. ایرو اف تفگران نج رزیا دیپلوماتیک یا درکتنا وی جی کنفرانسی کو جی آلیه پرانیا دیپلوماتان نه تنه وکه نیشانا بیرزیه بو سروکاتیه هر وها وکه بیرزی جی آلیه بالویزو دیپلوماتان و هات شروع وکرن. Hinek devletin veki Pakistan, Koreya, Bakur, Myanmar, Küba, İran, Suriye û Rusya pişvaniya xwe bo Venezuela'ya diyar kirin. û li hemberê ji aliyên hinek devletên endam bi riyên ne hewce û çêbî war siyasî kirina konferansê rexne kirin. Wood dibêje ku bo rêxistinên navneteveyî dema ku aktorên dilxirab di postên serokatiyê de bin lê mirovên din jî razî bibin tehdîda esasî derdikeve holê. لگور باوریا من دوی ام ده دربار سیستم ناونتوی دا لسر روشن سروکاتی کرنا ولاتین ونزوئلا، سوریا و ایران ین بوکارن سروکاتی ین ده سیستم ناونتوی دا خمبار بن. Hinek devletin ji Amerika Latînî yên wekî Arjantin, Brezilya û Şîlî û yên din ku Guaido wekî serokê demkî nas dikin ji konferansê dûr sekinin û beşdar nebûn.
دەسەڵاتدارن ئەمریکی و کەساتیان دن کو دانوستاندنە دەگەل هاتنا کۆچبەران لەسەر سنوورێ ئەمریکا دەگەل مەکسیکێ دکن دەبینن کو gelek kesin tên dexîl xelkê zikmakî yên ئەمریکا ناڤەڕاستە ku bi zimanê maya de axivin. Vênajî Revînxan Alûsiyek mezin ya têgihiştin û peywendiyan di nêvbera penaberan wan penaberan û karbidestên sunûran û her wesayên sexlemî li ser sunûran peyda kiriye û bûye kêşeyek mezin ji wan re. Li gorî zêrevan û xizmetkarên sinûrî meha Gulanê 100,000 penaber di rêya sinûrê başûrê Rojavara derbasî nav axa Amerîka bûne. Piraniya wan ji Amerîka navendî ne. Di nav da ji Guatemala ku hejmarek zêdeya xwecihên eslî di nav da ne. Tîma xizmet û alîkariya penaberan dikin dibêjin ew rastî pirzgirêkên li heftê negihiştinê tên ji ber ku piraniya wan xelkê esliyê maya ne. 80% of the people that we receive هشتê ji sedî kesên gihane vê derê ji Guatemala ne. Nîvê wan ji xwecihên eslî yên Guatemalî ne ku İspanî ne zimanê wan ê yekemî ne. Lê İspanî li vê derê zimanê tekane ye ku danûstandinê pêk bikin. Helbet dema ku kesek were vir û bi İspanî nizanibe ew ê pirsgirêk be. Li kempa wextî Smith dibêjîtin ew û hevkarên wê alîkariya penaberan dikin ku bigihin xezm û kes û karên xwe li Amerîka nîşa wan didin kanê çawan bilêta basê bikar bînin. Lê pir zor e dema ku penaber bi tenê zimanê maya bizanin ku ev nexşeya dehan devûkên zimanê maya li Guatemala nîşame dide. وەکو ئەم دزانی کۆ li Guatemala û herêma Honduras hevde zimanên cuda hene. Kesên ku li dêra bêniktind li navenda bajêrê me dimînin ji meha çirêya sala par were ji aliyê hevkarên zankoa Arizona ve ku bi pirsên zimanzaniyê peywendîdarin li wê derê serederiyê digel wê xelkê dikin ku zimanê wan dizanin û şarezayê wê devûkene û ew dikarin wergêrê bikin û wê karî encam bidin. Smith ya ku di nava civaka Guatemala da jiyaye ew dibêje devûkên Kancabol, Mom û Keyçê yên herî zêdet nava 25 devûkên herî li pêşin bu axiftinê di dadgehên penaberan da li Amerîka. Lê dîsan pirzgirêka nebûna wergerên devûkî heye ku bikarin xizmeta wergerandina penaberan bikin. I was surprised, I Ez guess. matmayî mam ji ber ku ev hejmara malbatên yên ji gundên xwecihî yên eslî hatine ku rêwîtiyek bi hezar mîlan e ew qas ji dûr bê zanîbûna İspanî hatine. Parêzvanên penaberan dibêjin ew nirhetin ji ber nebûna wergerên pispor bi taybet bû penaberên ku bi zimanê maya diaxivin û daxwaza penaberiyê dikin. Pirzgirêka axiftin û guhdarîkirina wan heye. دامەزرێنەری مۆزەخانە یا بنیادی سمسۆنیەن یا تایبەت بە دیرۆکە ئەفریقایên ئەمریکی هات دەستنیشانکردن ji bo birêveberiya tevaya sîstemê mozexane û parkan li Washington. Duh encûmenê birêveberiyê Smithsonian Leon Bunch destnîşan kir weka serokê desteya çardê û dibe yekem reşê Amerîka rêberetiya vê saziya 173 salî bike. Bunch yê 66 saliye wê rêveberiya mezintirîn mozexane cîhanî bike û bûceya wê ya salane $1.5 milyar û xerciya 19 mozexaneyan li Amerîka û li Washington dabîn dike. Piştî valabûna bajarê Reqqa ji milîtanên Dewleta Îslamî an ku Daeş jiyan vedgere wekeberê lê rûnişvanên wê gazindan nebûna elektrîkê dikin ku di vê meha Remezanê de bûye kêşeyeka mezin bi wan. اتمسفێر ڕەمازانê li bajarê Reqqa wek hemû bajarên din taybet in. Di meha Remezanê de xwarin û vexwarina taybet tê amadekirin. Weke Temirhindî û gelekî navdar e li cem welatiyên Reqqa. طبعا احنا هلاتين بنص رمضان مها رمضانê niha bidawî bê. Atmosfera Remezanê li bajarê Reqqa baş e. Em li vir li Sûs, Celeb û Temirhindî difrûşîn. Ev hemû baş in lê di meha Remezanê de taybetiyeka xwe heye. Her wiha nanê taybet di vê mehê de tê bikaranîn. Ji bo şîvên Remezanê
وولاتی دوی مهدا هوا دخونن لسر افطاره اف جبلی معروف و قطائف و نمازه دمها رمضان دا تنه آماده کرن. هذا هو خبز الصاج. افنان یسر سیلیه اوش بو خواردنên تایبەت tê amadekirin ku gelekî navdêrin li cem welatiyên Reqa weke trît. Eroha ji bo hemû xwarinan tê bikar anîn. Lê hin cûre xwarin di meha Remezanê de bêvînanî nabe. Ji ber şer û rûxandina li vî bajarî çêbûyî hin dijwarî li pêş welatiyan hene weke tunebûna kehrebe gu ew ava qerimî li mala xwe nabînin. لورا لفر بوزده فروتن و او پیوستیه هری گرینگه دخوارن و بخوارنه ده. كهرباء ما في. جبركو كهربال فرقته ولاتي ناچار دبن کو بیم بوزده جبو افطار ببن. جبركو هروش بلین گرمه بلندتر دبن و پیدوی با آب و بخارنا قرسینه. البارده. رمضان ایسال تانها با آرامی در باسبه. تاوی کو گلک تفقین هاتنا شکرن لزیانی جانی تنبون. ریبرکالو دنگی امریکا. رقا. والباجار موصلي خورتك بناف وبالشيوي بوسترشيكي هر روجك مها رمضان آليكاريا زاروكين سيوين بنا مالك ديكا روجك جوان روجا بامني دنجي امريكا الموصلي بوي خورتي را يعني بوي كت دوي خورتي وافرابورت جمارة آمدكيا ساعي الخير يانكو بوسترشي خيري هر روجك درجه مالك موصلا كيفن قطيتنو بمرجكي اف مالا خودان ايتين بيتن پۆستێکی خێرێ دەستدایە و بناوێ ئێتیمێکی ئەف جارە پۆستەچیە خێرێ قەستا ماڵێکێ دکەتن دوو ئێتیم هەنە و داپیرا وان یاساخە و سەرەدەرییا وان دکەتن ئەف داپیرە بەحسێ ڕەمەزان و بەرهەویên جەژنên بورî diketin û beriya hatina Daeş û wêrankirina devera wan û dibêjît herdem girnijîn li ser lêvên zaroyan bû belê niha berûva jî lê hatiye û jiyana me gelek nexweş bûye. Berî niha em hemû wekî xwîçk û birabûn. Hemû kes alîkariya hev û din dikir. Hinek bo fitarê amadekarî dikirin. Belê an niha kesî agahtar nîne. Nevekî bereye. Posteçî piştî iznê ji dapîra Abdulayî werdgirît, digel xwe siyar diketin û bi paysîkla xwe berev bazarî dibetin. Yekem car bû ser tiraşxanê û qusandina pirçê Abdulayî û dîv da kirîna cil û bergal dîvheza zarokî. Her wesa posteçî pisyarê ji Abdulayî diketin û dibêjtê آرزویا te çi ye ez bû te cêbecê kem ev zaroye bersiv detin û dibêjît xwezî biba me li stîgvanekê başê tepapêy beref yarîgeha Mosul dibetin û dibêjtê eger ev yarîgehe hosalê nehatba bêguman niha min û te yariya tepapêy lêkir baye. ما گلک مرهمانه جوی جلوبرگی و پاسکیله و مرما ایکی اوا کو ام جارکادی پوستاچی و گرنین لموسله جبر کو و کو هند زانن بریانه ها هبو بلی نوکه نمایه و مرما دوی اوا کو گرنجینه که بخینه سر ده زاروکین کم درامت و هجار ده هتا زانین کو ساعی الخیر یان کو پوستچی خیره به هاریکاری رادیو 1 FM ده هتا انجام دان ده روزان رمضان دا بله جمارا ایتیمن اوه دوره گلک زورن و تایبت قربانین شر داعش لو ما چندین ساعیل خیر کار کن به داویستین زاروین ایتیم دابین ناکن. کاوا عمر دنگ امریکا موصل. مکنزی بیزوس هفجینا بریا دامزرینر کمپانیا امازون جف بیزوس تدازانین کو اوی پارن کو جبردان خواب دست خستن و بدر خستنن خیرخواز. خانم بیزوس روژا سه شم سوزدا کو زیدی پنجی جسادی جپارن خواب بدر خستنن خیرخواز و گوت کو اوی کار خوی خیرخوازی بردوام بکه. مکنزی نزدیک 37 بیلیون دلار به دست خستن پشتی بردان خواجه جف بیزوس و او نهاد پلیا 22 دایه یا کسن هری دولمند جهانی دا.
وگردین برج نافدار پاریس ایفل تاور نها دکارن جقات دوام خوا بکی بلکی شور بکن هتا دیگه هنا باقچین اردی اگرچی اوی جبو دمکی کرد جیبا بوی که بلی گریدای به برجی و هنک جگریدان دی بکاربن 800 متران به دقیقه که ببرن تکت جبو وی شور کرنا بکی بلی به تومارا ناوایا و لسر تورن کومالایتیا و هلبت لسر انترنتی و به شانس جیبا اف لبیروریا 130 سالیا دانانا برجیا و لروجا 11 مهابه و بکوا کاریش بو خلکی و کریبا لی وکوتی دیتن و خلکی بجارک بتری و بکارن خاصا جبرجي شور بكان عردي هل بدخل اف وجمارة قشياران زيادة تربك لباريس هلبت وبخجي جهة كي حري نافدار للجيهان لسراسي جيهان جبو قاري ديان ونهاجوي هافي ميدس بيبكا بيجمان بينرن هيجا نها ام قاشين داويا برنامج في حفتة يا كلفزيون تا حفتة بمينن خير وخشيدا خدا حافظ